mawalanio ma kwiyumbanisia onthe ma kwiyumbanisia unyubani munini wa kibila cha OMCA wa dini ya Mumbuni ya Yulu kamba wa Masako ni mamineta kuthela uone kuatiania na obisa munene wanza maunyubani na mibaka IBC ula ungamete maundu maunyubani ukamba wa Masako Mwandu Alice Kimani ula wa asia ituo siya kukuna kula wa dini ya Mumbuni ya Yulu ni miongole na itano wala kuni maa kula wa dini ni ingilie 13 mana mwonza miongo mwonza na nyanya ingi wetano na umwa kwa NND ma Mumbuni kuikiria Mungu na kumile kwa wingi usa kwa nini uloba ni kuambia masama kiokoni mwendoni wa saa 12 na kuthela saa 11 sia weyo dan. Ofisa ula ungamia maundu mausa kwa niva ukamba wa Masako Alice Kimani ni walesekana maundu wonde makuyumbanisi usakwani wao ni nuruvani ukutoi wodi nwa Mumbuni wa mikite kuvikiwa. Tuibambi ni wa Child Center Mumbuni Girls School vani bo results siku isa kuitha si declared na oyuto amina kuthasia ile sanduku yitha ikuite ballot papers nikenda tuikie presiding officers ndeni wa masanduku mo wise kwithia ni mathi ituo ni cia ukonithia kula baba twina ituo 25 na twina akunima kula ngilie 13 na mana monza na nyanya 13,778 na ningu kulia andu ala meyandikithitye kana mundu lau registani oni yumilie akunie kula asakuwe MCA wa Mumbuni North County Assembly Ward. Wavinda ni unuende na kuikaila NND meyumile kwa wingi na uwatakana ituo sio ondeyu ni menete kuikia mawalinio la mailite. Kila kindu choende kisawa ni tuyumbanite tuna material ile tuita na strategic isu ni la matatu lamu basya na tuna strategic isu ni ballot papers ila mwamina ku witness tuivingwa oyu uko vinaila amma titela mavika kutia kuvingwa na kunaicho kwa sindu ila sia ilete sio kuna kula maende yana kule NND maende na lulumilia muwo na kuyumilia kukuna kula o maende na kuatia miela jikitu ni nzame usakuwa na mivaka IBC. Ni candidate wa by election na inye mundu mukaba na kileto nokulia nduma Mumbuni North maike uo tuluoni mamuke kwa chatene moke makune kula nitwa confirm kila kindu kisawa kwa menje na muo na maimana kula siauni misosi determine mutongo ulatu kwete ba Mumbuni North na ni asiani tuoka ba Mumbuni Girls na itwa witness opening ya our ballot papers na they were very safe na tuyasia muthenya wao ni kila mundu aumele kwa wingi ni kanati sakwe mutongoi umundu tuoka ukusia kupingwa kwa isanduku ile kuite ballots na yetu athibitisha kana yo kazi sawa na kila content yondele kwendeka zendeni kwa uti kwatia usakwani wao ni witha we musio angaitu kututongoesya kavinda ni kauna yongo atino ya toima boda boda musini wa Masaku yatungia muvea chama chao ipanu wa kumaivya police bond amuma atoimo kuma Mumbuni nodhala meki itambini utukuni wa iyo ni volisi mewetekana tame utoa yese maundu mauteti uvathukanu na miao aine na ndikima maovu vanza wa kisecha volisi cha Masaku wakili Museo Kala ni wawetakana maisa kuetekela anuma Mumbuni North kuthinwa kana kukiwawia kwesela kwa kwikiwambini aiweta kila mwenendi wa Mumbuni ena uthasi wa kuthi kuona kula uthani wao ni vatekisi ona kimwe nasiani unitwe umundi mwana sito sia boda boda ni kwati wewe yewa si kete kampeni kifo na tiwe mewe yani agine nundu na ndo maitu ne twakikisha kana eta maunya na twasia mashoke yani wo mai makathukume maende na kwikata na kusubi ambai baba subi ambai na meya baimuikati ando Mumbuni North ona kwa tumo tactics ita sio mwindi nitete tuivone twakikisha kana baimundo kudhulumiwa aki itapatikana na kimwene kibila wankwatnyo ya toima boda boda va musini wa Masako na mawidhulu kwa Alan Musembi ni wathocha itambi ya kuitano kwa muika ala meki itombini na weta juu mena uthasi wa guthi kuna kula muthani wao ni watekisi ona kimwe kwa chama chicho cha Wiper we want to say thank you palani ni yesi mwa kwa wewe umwe kwa hata wakili kwa dhamini wana kama hicho maume
anyona onde maumana naba iyo ndo twaiciara ni tukwikara Daniel Monkela, Mutongo TV, kuma skulu ni wae tuwa Mumbuni, kauntini ya Masako.